right sesukile abanye bethu ngale sithe lawo bezama ukuthola esingakudla esitolo sizwe seziduma njani ngalesi sikhathi kanti ba-ambushiwe thina siyachayalwana lawo ba-ambushiwe ngale yikho kwakulonzara lapho barelaxa seberelaxile anti amabhunu a-ambushile base bemdubula-ke bamshayela thina ngale sasivele esithetheni i-FN30 khona umbhobho i-FN30 le pistol yebhunu lela sasithethe impompo eyi-2 right unzara wayele pistol kodwa esedutshile kamlokhuzanga sakwanisa ukuthi bephume la ama-comrade abe-unit liyana sasuka-ke sahlangana ku-gathering point ngoba sasiba le ndawo lapho ukuthi nxa sesiba ngumsindo siyahlangana endaweni ethile then endaweni ethile yakhona siyaze singaselashuwa ukuthi maybe kulo muntu okhephishiweyo sesile ndlela yakhona ukuthi nxa sokunje siyakubamba sikuthini hayi bafika la-ke sasuka lapho kwaba le ndlela ukuthi manje wasekulo muntu olimeleyo senza njani sasesihlangane lamanye ama-comrade enye unit babengu-3 sesihlangane labo khonale sesilinyayelwe ngulo kulo ndoda okuthiwa nguCosta sasithi nguSafoka so wayengumuntu owazi i-crossing ilokuzeni le eBL1 leBL2 thina anti sasile fera so yena wayesazi iBL1 leBL2 kwase kusiba lula ukuthi ethi no nxa ukuthi nje wasekulo muntu olimeleyo comrade eselimele so kumele sicrosse so sasesichiya abanye ngapha sahamba singu-3 sesihamba lalo ogulayo sengu-4 sadinga imota esakhamizini sewusuku kule curfew awuhanjwa so kumele senzeni so kumele simuve lo comrade khuluma lo sakhamizi imali yayingasohlupho le fuel ukuthi sithole ifuel kwakungahluphi ngalesa isikhathi sathela ifuel sakhamizi sihambe usuku akula ngozi ezakuvelela sa-driver from khona lokuzeni eThengwe kuma sisema lokuzeni ema-reserve akho lokuzeni Bonyawuza chasa sathi sesibanga ithara eKharipa umdala wenkosi wasephenduka-ke ubusuku sacross ngena amagotshi eZambezi escarpment leya siyehla amanzi nganti kwasokulwiwa yilokuzeni le-chemical warfare amanzi ayesiba le-poison so into yayifayile uyenze nxa ukhayela amanzi wawufika ukhayela ukuthi kulezibungu ezidlalayo yini uzinyungile lokho ungakubona kukhona ukuthi uthi-right wesiwanathayo so ungakuthola kungalasibungu esihambayo ubukwazi ukuthi dangerous usukhangela ama-sports ubona inyawo maselu-scout ukuthi noba phoseli into ezibulalayo then sashaya saze safika kuZambezi sesifika kuZambezi la sesiyatshona lapha sibona ama-footprints inyawo lezi amagorilla into ayezigqoka sasingasagqoka sasingala ama-combat nje I mean ngalesa isikhathi wawusugqoka lakho amajini lama-farmer shoes labana abantu labo babe ama-footprint abo kwakungama-farmer shoes ukuthi usipote kathesi ukuthi laba abantu abahambe lapha ngabantu abanjani right Costa lapha simenda sivuke kusasa sikhangela lapha ukuthi no into le ihamba njani sisahamba sibe sesibona lokuzeni okungama-tube kwelokuzeni kwebhata no ngamabhunu la right maye senza njani ngale i-crossing point indlela ababecrossa ngayo kuZambezi babethi befika bedubule phezulu ngoba uZambezi wakhona phose ukusuka lapho siya ku-control uchayile leya indawo so kwakuba ukuthi
awuvela kula muntu ongakuzo. So babedubula labana bese besizwa bese bebuya ke ngoba la ucoastal la bese belesikhathi eside becrossile bengapha. So ukuthi kwenzakalani muva ngale lama into abebecrosse ngazi lapha bezithiye khona kwakungasela amabhuti la amalokuze lama life jacket, right. Sisesenjalo sisatsho njalo kwakulokuyisifula okusuka kuZambezi nje okuyisifudlanyana kulamanzi thina singale kwakho silokhuza singale kwakho kanti ngapha wakhona kulama amabhunu akhona ngale edubula ngale ba return fire mina nozwana bathwathwathwa ngamabhunu la hayi uncenga ama comrade. Okay, so senza njani? Hayi ungcono sibuyeleni siyelala siyavuka ekuseni sesikhoma iground sibone ukuthi kuyini ukuthatha indawo. Senze umuntu olimeleyo sase simchiye lo munye comrade ngale sabuyela ke safika laphana salala. Sithe sivuka ekuseni samuva mbijana sayala sasithi ucomrade lwane lonzara kwa sasidinga umbabala umfana wakhona samchiya elalwane olimele, right. Thina asiyele sibone ukuthi kuyini okulokho sokuthatha indawo ukwenza ukuthi nxa singahlana labo sesidubulane labo lwana olimeleyo bazakwanisa ukumanyuva. Lwana nguye wangikhomanda leso sikhathi uCosta athi hayi asambe so sisabhoda so labana basitreka thina sahamba lapha ebensitsho khona ukuthi esasiyahle sihlangane labo thina sesibhoda so labana basitreka sithi sale sizwe isikhala ngale kulaba libachile kulaba sibachile right kuyo kuyi-helicopter kulende, right. Sithiye everything lapha impahla zethu okuyimpahlanyana kwethu ukhwapha konke lapha sibachiye khona i-ammunition nalo layo yeseleyo mina ngande AK iyabila imagazini yakhona yayiloda 30, so kube sokusiba la amanye oyabulawo la abe ekubhandoli yasasithi ibhandoli ipontshi yabi yokuhlala khona mali ukuze so yizo inhlamvu ususithi sengilazo, right. Ndoda lapha kungaba sokule smoke ngale asizama ukubona ukuthi sisondele lapha sizama ukuthi siyabona nxa siyabathola berelaxile sifike sidubule helicopter phuku kuhlala kanti indoda sebemthethe onzalo ngole report yemission yonke siyenze ngale kule netbook sebemcapture le pistol yento zonke yonke lokuze information yonke sikuyo masifika lapha sithi siyazama usondela phuku kuyilokuze kanti indoda lwala bamchayela wasesiya kulokuza ngale kodwa kwakungekho bhedi awavuka walokhuza, right. Khathesi masi siya lapha sizama ukuthi siye lokhuza i-helicopter siduma mina nti ba-relax lawana nti siyafika sidubule lapha masifika laphana lahlekelana lo Costa sesibona ukuthi lapha kusho ukuthi sokule smoke lapho umcapture, right. Mawusucapture u-gathering point laphana kusayeki because lwana umuntu uzatsho ukuthi nxa kule smoke ohlala endaweni engaka so sokusenzakalani
umuntu sezibonela ukuthi sensiyadinga njani abanye muva le lapho esithiye khona abanye ukusuka kwethu laphana ngibona ngani ngahlala 7 days ukuphila kwakhona udubula inyamazana unathi umchamo legazi nxa sesefresh suke kwaphana abangani bakho izilwane kwaphuma zokudla inyamazana right uyabungala matches uyaphehla umlokuzeni lokhwana umlilo thina sasincedwa ukuthi yabulo mbhobho ule kuyilokuzeni okuyi-cartridge lokho ungalokhuza uhlamvu ufake ilokuzeni lokho then uphehla umlilo wakho uyabuya masinya suke lapho ke lwise ngaze ngazofika eVuti West masufuke eVuti West yiyo vele sathe gathering point yethu ngokwakuvele kulamanye amagorilla operator ngale Vuti ukusuka kwethu siyahlangana le unit yabo mawupolo ufikile ezakhamizini ufike uzi-introduce udinga abanye bami bebadinge bebuze ukuthi ngubani kuhamba njani ngawe uzidescribe bese libuya selicatshelana selisenza impawu zenu uzuzi-introduce uzuyefika kwabanye ukuhlana kwami le unit yabo mawupolo so lo wayekept sazange wambona futhi unzara sazombona ngesikhathi sabe mbulale sazohlangana la ngesisuku after isizifaya so ungaphi kadeso hayi ukuthi ungaphi angilalwazi kahle kodwa yena bazabe mbulale asazi ukuthi because kwakukabila nje bayakucapture bekusebenzisa ujoin ama-units abo ube kuma-cell scouts abo kodwa ngo-1980 wangena ku-army yena ambona angazi kahle laphana kodwa ngambona kuma-assembly point ngambona ngoba khwapha kusokungena ku-army antothi ama-units ayesiba maningi ukuthi ubone ukuthi lwana ungenile lwana kangenanga right ukusuka kwami ke laphana sesihlana le unit yawumawupolo sesihlana le unit yawumawupolo sesile unit yethu liyana sesiyidingile sayithola liyana yayile FN30 liya sasiyicapture yasithathwa ngucommander uRichard Matauri esesiye eZambia nanti liyana umbhobho weregime esesiba iregime ngawo umbhobho wakhona mpela ukuthi ebonisa ukuthi hayi into lezi ziyachaywa lezo ngoba lama-combat sasicapture ikuqalisa kwethu kuba sehurungwe laphana eVuti East Vuti West kulapho engathi sihlale khona kakhulu si-operators khongaphana kuthe umission omkhulu esawuchaya laphana ngibona ngani kwakuthiwa i-Rose Founders Day. I-Rose Founders Day yayingayiphi kwakunguNovember kwakuyiphi inyanga hayi ngizayi-check-a ntasho hayi anti amabhunu wonke kwakungaselabhunu elingasosotsha kwakuthi ngama-holiday behambe besiye eKaripa besiyavakatsha by road imota zabo zazi-escortwa to come nice iconvoy yakhona yayi-escortwa kube le frame machine ehamba phezulu qala ikhomi ground lethusele okuyibhakaniya lokho khona bayethi sileyi ayikhona ihelicopter sasesiplana sadinga indawo eMakuti khona ngale ngasiye eKaripa le ndawo kuthiwa nguMakuti kule kuyikhona okumnandi khonapho nje wathi ufika lingathi khoxwe ekhoneni nxa liyitshaya imota ebuya iyabe ingaboni ukuthi kwenzakaleni nxa isiza layo ingena entweni ebuya ibona ukuthi kwenzakalani asabarigida sasuka lapho ke laphana sasilayo uMatauri uRichard ngicommand but ucommander we-unit kwakungumawupolo uthe sesuka lapho after imission leyo wahle wapromote waba ngu-3rd deputy chief of operation we-ZIPRA sesichaya imission leyo right then kwazofonywa ama-detachment
ama-unit. So safoma i-detachment, naba u-detachment chief of security, u-detachment commander kwakungumawopolo, u-deputy wakhe kwakungu-chief, khona sathi ngu-chief uNyawotsa, u-deputy wakhe. U-platoon commander kwakungoBondi labo-Stanford. Saba lokhu i-detachment kuyifoma lapha kwasokuyukuthi vele sekuyi-organized unit. Sekufana lana into esiyilwelele ukuthi asisasuke endaweni le, sesichaya sithumba. Right, ebengikuthile singena le, wawuthi ungena ezakhamizini upindisa licela ukudla. Until zathuma umuntu oyi-1 okulogistic uthe ecela ukudla. Le direction mawawubuza, mawufuna ukuthi wena uya eLuveve, wawusithi eNtumbane ukhatshana okunganani, kungalingana leLuveve. So ukuthi nxa sebesiyatsho bazathi no, kutsho ukuthi bebesiyale ngoba babekade bebuzana eNtumbane. Right, izakhamizi lezana wawuthi betsho bethi hayi bantwabethu, ukudla kwathiwa lingafika silinike, kodwa singalinika ukudla sibekele inyawo zenu, sihambe siyeripota ukuthi lifikile, licela ukudla. Then salipha. Right, khonapho lisathi lisakhuluma labo, yakhala ingungu ethi ndu, omunye ithi ndu ngale, omunye ithi ndu ngale. Isisendaweni khonapho lapha kulamabhunu khona. Liyathi ungakathini manje, alikabi organized lana, lizi-organize la ukuthi kuyaliwa la. Right, mali siyaripota leZambia bethi hayi zwanini, labo bantu anti babisi enemy, kasobathengisi labo bantu. Yikungakunanzela ku-ZIPRA zaye sibe lo muntu ekuthiwa ngumthengisi. So umuntu lwana wayesitshela abakutsheliweyo, and uphizent ungakhangela nalwana umuntu nguye umuntu esikathi wayesilwa impi enzima, ngoba labana abafikileyo yena kalasikhali. Kufike thina sikhulume esikufunayo, ufika labana bakhuluma abakufunayo. Sasesibona ukuthi no, kutsho ukuthi umuntu lo right kumele edefendwe yithi. Simdefenda njani? Kumele sichaye labana abantu ezebona ukuthi siyabehlula. Nxa siyaripota lapha befike bethi zwana ungabuyi wena, iripoti nalayo fayela ifike ukhomanda, liyasibulalisa, lingababona libaphe ukudla behambe. So kwaqala ukuthi ukumobilize isupport, sazimobilizela ukushaya amabhunu lana, ukuthi abantu labana bebona ukuthi la bantu siyabehlula. Sithe sesewurungwe khona ngale, sagcina sesithatha labanye abantwana bakhona ngale sesibachaphisa. Right, efike ethi wala phetsheya ephenduke bezombona. Engxe uthe 1 week 2 weeks ebuye la sesimhlomisile. Okwezaba nothi ukuthi uhlome ukuphele, ukuthi bebona ukuthi singabantu esiphilayo. Abangambona umntanabo sesimthatha ke sesiye training, sekusala thina. Right, sahlala ke laphana. Lapha sasesiziplanela ukuthi namhla senze njani. Yikubuya kwama-aborigine, ukuthi kukhona kwakuthiwa ngokungama-aborigine okwe-Australia lokwa. Ikuyikilo kuzeni ayisikuletha ngale. Laphana sasizithaphuzela. So ama-aborigine la ayesenzani? Bona babethi batrainile. Batraine i-guerrilla warfare. Kanti hayi babengakwani kwethu. So thina sasibachaya ngendlela ezingu-2. Sasisebenzisa elokuzeni. Sasichaya i-guerrilla warfare, bese sibuya sesisebenzisa ukulichaya ama-landmine, amaqophula. Kanti bona singenza umsindo. Lapha sesiba ngumsindo siyangena ku-single file. Thina vele nxa sasihamba siku-back information, asilandelana. Bese silandelana sisenzela ukuthi belandele.
nxa belandela lapha bethi bayasilonda sesifaka ungama-unpersonnel mine. Even nxa ungala unpersonnel mine okuyi-grenade lokwa uyabophela okuyithwayini ngale usukuvula mbijana okuyi-grenade okuyithwayini ukubophela lapha nxa ifike ethinta lapha siyasifake khona okuyilokuzeni okuyi-grenade lokwa asikufaki kube kodwa singathola insimbi kumbe ezinye izinto ezingaku-reinforce ukuthi kube le-power ukuthi ma kudubuka ama-splinter laphana ayatshaya kuzabaqeda thina siyathi sele sizosokuripota sithi okay ukuthi bebezama ukusilandela right. Kwahamba kwagcina sekuthi vele hayi ngale sesesiliberatile imota zasezidlula ngethara kuphela sesibalanda safika eKharoyi sisuka koTshundu sesiyangena eKharoyi kwadisturb okunye okuyi-day sesingena satshayisana lakho tuma njala ndiyani takhumuka sithi hold ndiyani nakhumuka ukuthi ngu-Adam Shundu tshayisana lawo khonapho sezikhala laphana kwahle kwakhala yonke into idorobho lonke wacisha amalayithi ukuthi singaboni ukuthi kuyini okwenzakalayo. Manje nxa isinjalo vele immission yabe usufeyilile abasiphenduka sasesi-operator ke indawo yonke leyana evuti kulapho engahlangana khona labokapokoro ulokuzeni uVicent lapho esa-operator khona sitshaya immission sikhona ngale sasesiziplanela ukuthi lamhla siyatshaya la nxa kutshaya nje u4 sesithi sokuyizikhathi zethu lamhla siyahlasela. So kule ema-area nalana kwawisa i-helicopter eKariba iframachine eKariba ngobani abayowisa? Hayi laphana singayikhuluma amabizo yithi esayichayayo yithi esasingama-commanders akhona. So abayi-2 iplani kwakulamaplani amabili lesi-2 kwaqale ukuqala eyatshaywa ngale eNyamunga kwase kubuya le ethu yatshaywa ngapha emagojini entabeni eyawela emagojini kwangabi le-survival. Iplani yalaphana kwakuyukuthi from ama-sources esasiwatholile uWalls wayesiya-address i-pass out parade elokuzeni babengasahambi ngama-frame machine elokuzeni emilitary kumbe njani babesebenzisa ama-civilian lokuzeni besiya-address i-pass out parade sasesi-stop information kwasekusiba ukuthi ke sokumele sethule into leya lezethu esasizisebenzisa esasivele singafuni ukuthi zaziwe ukuthi babethi ngama-strainer kumbe i-SM7 injengebhazuka leyana engikakubonisa yona. So yona yayi-Russian made i-frame machine ingangena yabe sikhala nxa isifikile ukuthi kade soku-right yayisiveza i-green isikhala isithi soku-right. So sesilazo lezo zikhali and zona inhloso yazo vele esasiyiphelwe zona kwakuyukuthi ku-ground force sasivele singamisani layo sasesikhathazwa yilezi ezaphezulu. Zona inhloso yona ngikwayo kwakuyukuthi sitshaye zenezi ezamasotsha ezibuyayo nxa sesiba ngumsindo bese sikunanzelela ukuthi ukutshaya kuyi-helicopter ngalesa isikhali kuchitha isikhathi ngoba uyabe utshaya umuntu oyi-1 kwabayi-2 kumbe uyabe engulokuzeni lo-crew u-helicopter lawo nalwana ugunman udriver nalowa upilot lo-gunman so usubona ukuthi utshona utshaya abantu abangu-2 so leyana yethulwa yithi so lathi akubangiswa lapho yithi esayithulayo. So lathi liyethulile laba le-energy lazwa njani? But okwalandela ngemva kwalokho azange ubone ngoba ama-helicopter abuyayo sebesiza lapho
amaframe machina nalamadakota la abethwele amasotsha sasivele ufuna ukuthi siphinde inye zibe mbili sichaye le dakota lela but langasangeni kulokuze so anti ngithenga ngikhomanda sasithi hayi lapha sokumele simuveni la sintshi indawo so laselibalekile so instead ukuthi bona siyele thina saza ngapha ePresenting so alihambanga eZambia asiyangeza hayi thina vese sasingathi singaba ngumsindo siye eZambia sasiza ngapha so after ukuthi from nationale akula muntu wakeptwayo site le hayi akula capture instead bona bahle balokuzeni ba plan ama cross raid lokuzeni border raid ikuya raida kwabo emkushi wakayibona ivideo yakho la efonini yami lapha ikuya raida kwabo emkushi labo lokuzeni ba raid indawo eziningi after that so selisebenzile lapha kuthiwa ceasefire weniqonda ka right kulapho kwaba le blunder thina sasesilenye unit yethu eyayisisukile le sesibona ukuthi sesiconcentrate one ndawo yawo mawupolo yayisibuye ngapha kubo Stomborwitz ngoba ikho bagcina bengenela ngapha eRomeo Assembly Point thina sasala ngale so kuthiwa sizifaya amaphepha mina lesithe yama radio not ukuthi kule command icommand ngale mbiZIPRA sihleli phansi bathumela abantu bazodiscussa lamasotsha alwayo ukuthi sokula lokho isizifayani esizwa ngama radio right ukuthi isizifaya kwakuthe 27 December 79 manje kulapho kuma khona into lesi right khonapho lelo langa sokuthiwa kusela cross lokuzeni border raid ivuti kwafika kiyo hayi ngafika ivuti west kulokhu kulama plaza kule east ngale komgwaqo west ngapha amabhunani sebeplanile ukuthi behlasela ngale thinethu wawuthiwa i-hurricane operation area umuntu wonke wayethunyelwa le wayekwazi ukuthi laphana kulobunzima kuphendukwa ngoba izikhali esasilazo kwathi nxa sesiyahlasela kwakusuba ukuthi lesi sesithathwa ngumnikazi lesi sesithathwa ngumnikazi nxa kuukuthi nje kurelaxiwe hayi omunye wayethwala loba uphumpopho sabona kuyi-helicopter ve kanti kuyi-helicopter lokho right sasi 3 sections khonapho siba sezisuka ngale ama-comrades sebetshana lokho kuyilokuzeni sizwe hayi ukuchaya kwabo hayi phela ma uchayile uyayizwa ukuthi siyiwinile ibhekile ya thina sikwenye indawo ngivuke ekuseni no ngawatshana very late so kumele sidinga ama-comrades lawana siyokuza ukuthi bayiwine njani kati amabhunu baplanile ukuthi behle bezogombolezela kuyindawo lokwa okwevuti sebekhethe bona bana amasotsha ababathembileyo ukuthi bebuye lapha leyo la ngasalahlekelwa ama-comrade afika 8 oBondi oStanford labo belokhuzeni bachaya lelo la right nxa sisizwa duma ngale kati amabhunu vele abanye babebuye ngamahatshi mahatshi sasingakumisa amanye bebuye ngemdududu eyabuyeli sebehamba sebengaselayo kwalwiwa lelo langa selapha sasingasali igorla wafike kwasokuyiregula salahlekelwa ama-comrade angu-7 sesiqede lapho wawuthi nxa ucomrade echaywa uthatha isikhali udlule uthi khwapha ngcommandant khwapha bhazukameni khwapha eyithungise kwapha salahlekelwa ama-comrade but impi yakhona bona abasayenzanga babekucabangela right
sasuka lapho after a week sokuthiwa khona siye ePapa 1 assembly point. Ngubani otsho njalo? I-command iphi? Because thina sicabangela ukuthi lapha kuyadliwa phela. So sesingabonakala sekuthiwa sesiyagayo kulombhuno okuthiwa umkandabhuzu. Kwasokufikele khona lama message. Umbhuno wasasikwanisa ukuthi sicommunicate laye. Right. Sa-arrange ama-meeting. Kwazothunyelwa u-Isaac Khumalo. Esethunywa i-ZIPRA. Oku-intelligence. Savuka sathi Isaac, no ways. Ukuthi lingasitshela ukuthi ceasefire. Ngapha kunje. Iwedi isuke eZambia kabakwazi ukuground la. No ways thina siyalwa la. Right. I think saqeda like 2 days, 3 days. Le peasant abayizakhamizi angale. Belathi. Ngosazivese singabantu ababo. Bethi hayi khona lokho esikubonela. So kwaba ukuthi sakhuluma laye no kwathiwa i-assembly point ise-Paperi Commission emagojini. Right. Sibuyele emuva le sesiliberate khona. Sesiye egangeni khona le. Anyway sagcina nje amasotsha sesingani siyakuzwisisa ekugcineni ukuthi anyway kuzathiwa siyala i-command ukusuka kwethu. Sathi hayi amabhasi asigadi kodwa singene emabhasini. Amaroli asingeni. Sihamba ngenyawo siya assembly point singama-unit sinjalo. Sathatha ama-unit sahamba safika ke-assembly point. Safika lapho sathola impilo yakhona esingeyinye layo ebesingayicabangeli. Kwakuhamba njani ke la? Right, sesifika assembly point. Kwakule amagorilla esilwa sasizazana. Ngali ilokuzeni kanti party kumbe sithi i-ZIPRA yayisithetha abanye ukuthi beze abasebe crosser straight besiza laba ema-assembly point. Kodwa kuyikuthi besingalabo ku front. Kumbe yayizwe into enzami kuyisho. Yeah. Right. Sesifike ngale ama-commanders amasotsha la besilawe egangeni ama-commanders abo bayabazi. So kubuya abanye ama-commanders ngala buya lama unit lawo. Sesifika ngale sokuthiwa sokufonywa ama unit. Sokufonywa umbi battalion. Right. Kwazobuya kungakabuyi brigade eKasiboza. Ngoba kwazobuya ibrigade labana basebebuya ngezimota sebesuka le straight besiza ngale. Kuyikuthi kwakule battalion first yayisifonywe before. Sifika ngale camp commander kwakungoJoseph. KwakunguJoseph Mbeti lokuze lo Jerry baba bekhona lapha. Silaye sasingalaye hayi masuku amboni ngani sasingalaye. Right, sesifike lapha sokuthiwa sokulokhu zicommand ama-command ucommander oza command ibattalion. Kulo ndoda othiwa nguThiyeta kumbe nguTinkweli nguThiyeta wayenza i-company commanding. Usem ayena wayenza iplatoon same lo wayenza i-company. So ufona lokuzeni ibattalion lonti no. Useappoint i-command yayikhona. Sethi no lo angazwa ngicommand. Subordinate yami. Amagorilla bathi no. Thina singeza commandwa yini oSpikiri bekhona. Ama-commanders ethu. Khona pho.